As I said last week, we've been learning a lot of words and it's time to add some action words to this. So this week we'll continue in that theme. Let's see what we have today. In Master Azerbaijani word of the day we have mugayese etmek. Mugayese etmek. Mugayese etmek can be to compare, to contrast, or to benchmark. Let's use this in some phrases first and then sentences. Some phrases: to compare prices, to contrast options, to benchmark performance. Let's see, what do they mean in Azerbaijani? Kıymetleri mukayese etmek. Kıymet, price, kıymetler, prices. Kıymetleri, the prices, particular prices basically. Now, seçim, choice, option. Seçimler, choices, options. Seçimleri, particular choices, options. Mukayese etmek, seçimleri mukayese etmek. Performansı mukayese etmek. That is the loan word, as you guessed it. Performance. Performansı mukayese etmek. Now, let's use some of these in sentences. Alışveriş ederken tələsik qərar verməkdənsə müxtəlif mağazalardakı endirimləri və çatdırılma şərtlərini də nəzərə alaraq qiymətləri müqayisə etmək ona həmişə daha səmərəli görünür. I read it slow on purpose. Wrote it the normal flow as well, but that's the translation first. When shopping, rather than making a hasty decision, comparing prices, also taking into account discounts at different stores and delivery terms always seems more efficient to her, him. Not to me. Let's see. Alışveriş ederken, while shopping. Shopping is alışveriş. Rather than making a hasty decision, hasty, tələsik, rather than making decision, qərar verməkdənsə, müxtəlif mağazalardakı, at different stores, müxtəlif different mağazalardakı stores, mağaza store, mağazalar stores, mağazalarda at stores, mağazalardaki that thing at the stores basically. That's what its indication. Mağaza is also a loan word. İndirimləri, discounts və çatdırılma şərtlərini and delivery terms, şərt, term, conditions, çatdırılma delivery, nəzərə alaraq, the here also, nəzərə alaraq, taken into account, qiymətləri müqayisə etmək, comparing prices, ona, to him, to her, həmişə, always, daha səmərəli, more efficient, görünür, seems. Now regular flow. Alışveriş edərkən tələsik qərar verməkdənsə, müxtəlif mağazalardakı endirimləri və çatdırılma şərtlərini də nəzərə alaraq, qiymətləri müqayisə etmək ona həmişə səmərəli görünür. Right? Next sentence. Komandamız növbəti rübdə planı düzgün qurmaq üçün keçən ilin göstəriciləri ilə cari layihənin performansını müqayisə etmək barədə razılığa gəldi. Çünki beləliklə zəif nöqtələri dəqiq görəcəyik. Let's translate. Our team agreed to compare the current project's performance with last year's figures to set up the plan for the next quarter properly, because this way we will see the weak points clearly. Komandamız, komanda, team, komandamız, our team. Növbəti rübdə, next, for the next quarter, for basically, or at the next quarter. But let's see what. Planı düzgün qurmaq üçün, to set up the plan properly, the right way, düzgün, proper, right. Plan, the plan. Qurmaq üçün, to set up, for setting up. Keçən ilin, past years, last years, göstəriciləri ilə, figures, indicators, with those basically, ilə, with. Cari layihənin, current projects, of the current project, performansını müqayisə etmək barədə, about comparing the performance,
razılığa geldi. Agreed. Came to an agreement basically. Çünkü, because, beləliklə, this way, we will see, görəcəyik, görmək, to see, infinitive form, görecek, he, she, it will see, görəcəyik, we will see. Zayıf nöqtələri, the weak points, dəqiq, clearly, on point, sharp. Here I chose clearly. Now let's translate, say this sentence in normal flow that an Azərbaycani would do. Komandamız növbəti rübdə planı düzgün qurmaq üçün keçən ilin göstəriciləri ilə cari layihənin performansını müqayisə etmək barədə razılığa gəldi. Çünki beləliklə zəif nöqtələri daha dəqiq görəcəyik. Daha dəqiq, more clearly. But we chose clearly here. Anyways, that was today's word, müqayisə etmək. Now, I also have some, that's what I think, easy ways of memorizing this word or using this word. That çok uses. I only need 2 coffees to müqayisə etmək productivity, before and after. Now, to support you further, I have built the Master Azerbaijani app that is available in Google Store and App Store. Module 1 there is completely free, and that's the most important module, I would say, to set you up for success in terms of learning the language. I also have masterazerbaijani.com if you are interested in more grammar, language, cultural, historical tips. Feel free to check those out. Otherwise, I'll be around tomorrow. Cheers.